Nang Jan kelenti jong Neymar JR syaka klub entar Miami. Banyo ile kailang biang saj sinpat bat Lionel Messi. Kublai pi ki prolog prajor baro ki baju ngop tenat pas ngap ya ki video ha kane ka channel. Kat kum ki kubo sport kamtam naka klub entar Miami. Ki badang yai ha ki di sngi ki ba mentah. Laong baka klub entar Miami berkelenti jong Neymar JR syaka klub entar Miami kelanang jan kat banang mi kisngi. Hakaban nakaliang juga klub entar Miami kadang angnut bat ke terang. Ba Neymar JR saj senpat unyu el kailang biang bat Lionel Messi. Namar ka kontrak jong Neymar JR syaka klub Santos kan sakudno haubnai Desember. Hakaba kumsi benta ban penkre nagam taka World Cup arjar apun riu. Neymar JR ulah kwa ban mino naga klub Santos. Ban lekai no hakawi par ka klub kabaya lekai hakiwi pat ki competition. Hakaba ki kubor kila kamru bau agent jong Neymar JR ulah teruan ningkong syaka klub entar Milan. Kata banyu lekai haka Serie A. Henry ka klub entar Milan kala kentaj ya ke jing terua jong agent jong Neymar JR. Te lada kane ke jing temu jong Neymar JR kandai ke basisya. Te menta saj senpat ngin si ibiang. Ya Neymar JR banile kailang buat Messi haka klub entar Miami. Kumbak kile kailang mensua haka klub PSG. Bat kumjuru mensua haka klub Barcelona. Ki kubor ke entar Miami kila kamru baka klub entar Miami kahapan soi player thamai menta kayom kata haka jaka jong Jordi Alba bar kumjuru haka jaka jong Sergio Busquets. Haka baki neki arangut kirang lekai ki lekai menta ke entar Miami kin sa chong tajno naga football. Te perlok tongen senai ap haki wei pat ki kubor halor kani ke jing angnut jong entar Miami ban soi sayo Neymar JR panyu ele kailang bot Messi. Kublai Shibun.